abatura nibashobora okwenjojo zibateganise omumagara gabo. Enjojo zitufokire kizibu zituletire obunaku waitu RDC tindukuruga hano ekintu kikugambire habwo kuba abantu abaturkwebembera basemerire kuba balire bayigusi ebizibu bitubere twine na sente zituga kwantunga bondi funding ega kweyongeraho embigenda kwa bituyamba biga kutuyamba muno kira muno twina abataka baitu abakutaliwanzibwa amali aba bashaba government hamwe na Wildlife Authority okubahwera kureba ngo bakitwa zonira abantu ba Nyabusenyi Siri Nyabusenyi 1 na Nyamugongo hati zambukire zizire zikire nkaha hano mu Kyamasongi hari munenseri kan government ine kintu ekebe chetakakolire abataka mbonerwa bet compensation tero nakati so nsaba government koko batu wa town council batu yambe batero electric fence nikwenjoje zireka kutalimanza abataka okurugerera ahari leo mugisha orwa hati uremeya wa Busoro town council na jirangu enyimaho egomborora ya ekimwe hekatunguzubwa umanga government okureta obuhereza burungi aha abantu mbuhereza tubere tsteine sente zikumara esokohereza abantu mu byamarwaro mu ngudo mu masomero ne kwikya abantu obuhereza ngo kubusemerire bitati obutungire se otugenzere twakozibwa twagena lengo rwa town council ni manyangu sente zibaje kutoa central government ze kutoa tujja kuhereza abantu obuhereza kole ngudo nuko okesha abantu okubonabona kuraba mu ngudo igenda kurugaho amarwaro. Orishenteko wa district ya Kabarore Dr. Richard Rwabuhinga yaterera abebembezi ba town council omuranga kosa kurungi ebibine okureta hentunguka kandi bakihamentarezo by'obutegeki experience teganisa echangechi mukwatanize mutagereta mwempaka nyingi. I am calling for unity of purpose. Obumu habwe ikigendererwa igendererwa kiri kuma town council ento kandi erukwetaga kukonyerwa erukwetaga direction erukwetaga okuolekwa yakagenda hanzirga na town council zizindi. Dr. Rwabuhinga yagarwa yashaba abantu okurinda obusinge omubwire na bwanyuma yokutera akaruru kuterangana embale n'abasaija kwangana n'abakazi babo nango habwoko hanyuma ya akaruru mukazi wana asigara ali mukazi wao abana bamba asigara bali bana babo naiba wana asigara ali naiba wao. Omuhuru yitu yo kugezaho kugambaho n'abakitongore cy'ukurinde nyamishwa cya Uganda Wildlife Authority yagwa hansi bwanyuma yo kutera amasimu agarukumanywa beitu gatakukwatwa makuraga gasha kwa Justin Nyakische.